Tačno u podne, nesvakidašnja kolona koju su predvodila dva konjanika uputila se kraljevačkim ulicama. Konji se odavno ne koriste za poslove u polju i šumi, već ih malobrojni vlasnici gaje radi uživanja. Moj otac je bio fijakerista u Prištini pre 50 godina, odnosno ja 66 imam. On je i tada kad sam rođen ispod fijakera, ispod konja, ja sam tu želju imao, došao u Kraljevo i ovde održavamo to na neki način. Jedino što mi je želja, to su konji. Ja, hvala Bogu, i sad ih imam, prežem i ja vozim fijaker i vozim svadbe, vozim narod, decu najviše, juče u Badnjak. Danas je to samo jedna ljubav prema konjima i prema rabađijanju. Ima i sad neki put može da se desi da neku svadbu vozimo malo, da možemo da zaradimo za njih. Eto i to je to, čista ljubav. Ljubav, trošak i rad okuplja 20 odgajivača konja u Kraljevu koji se na Božić i Uskrs provozaju gradskim ulicama. Znate šta, pas i konj nikada neće da vas izdaju, za razliku od čoveka koji će da vas proda za čašu rakije, za parče hleba, za bilo šta, za ništa će da vas proda. Konj nikada. Ove godine u fijakeru je bio i gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić. Rabadžijska kola, čeze i fijakeri bili su preteča današnjeg gradskog saobraćaja u Srbiji. Pred Drugi svetski rat u Kraljevo su došli francuski inženjeri koji su radili u fabrikama vagona i aviona i oni su tražili organizovan i luksuzan prevoz do svojih fabrika, ali i do teniskih terena i obližnje Mataruške banje gde su dolazili vikendom da se banjaju. Pucaju prangije. Hristo se rodi, da vidite!